Papagay minti nga ro din iruking iba sa riti pakasaritaan ni Jovelyn. Iti San Juan, San Juan Ilocosor, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Badok Ilocos Norte. Sagudayan nga ro ti surat. Idi, kalman layan. Idi kalman laeng manunemi amaangay ti kalay sami kini Nazareno nga asawa. Ngagbalin nga asawa. Nakaragragsak kami na naruna kanyak manunemi kan maragsakan mat na kitinaganag kan kakapsat ko. Ngamin kayat dalunay ni Nazareno manunemi ngagbalin nga asawa agsipud ta na singpet, nagaget, awan manunemi ti dagas sa damag ken kuana. Tamanipod idiubing kami manunemi panagdakkel mi kadawan ti madingadamag ko ken ni Nazareno kaputa nasingpet nga talaga ken nagaget. Numampesan kami nga naggraduar ti kolehiyo manunemi ngem naragsak kami. Agsipot at pimpinateg kami ken ni Nazareno. Kalpasan nga roti kalaysa manunemi inyawid nak dito balayda. Siyempre, siyak nga babae, iti sumina, kanaginagannak kaniya, kat iyawid na ti asawa. Awang mati problema, kanagiti katugangak, kat ipagkayong ko, kaputa, magustuhan takmet nga siyak, tinagbaling asawa, ti anak ken kapsat da. Agsipod ta, no nasingpet, nagaget, ni Nazareno manunemi, kastamet, iti kinasingpet, ken kinagaget ko. Ididumteng tirabi manunemi kas gagangay naman paydalnay duwang atawan ti relasyon mi idi sakbay nga nagkalaysa kami. Nagpatinggalang idi manunemi ti holding hands sagpabinsan nga arakop apapagapaman nga pinagkinagay. Ta inyor uray mi manunemi day tangal daw nga panagkalaysa mi. May ti karabyan na isun tinanay nga nakpanangisagot ken kuana ti kinabirhen ko. Ti amin ko. Kidem tirabi, manong naming kada di nga rabi, no may kasta awan ti bulan, ngem narnuoyan ti bituen ti tangatang. Wen, iti kwartuna, iti balayda, manong naming nakalukat ti tawa. Sumirsirip dagiti bituen, manong naming isudat nagbaling nga saksi. Ti anyaman nga ramidan mi kini Nazareno. Wen, nakaidep ti silaw nga medyo naranyag agsipud ta sumirsirip dagiti bituen manumnen. Naranyag nga makita ni Nazareno ti pagkabuklak. Idi tayo ninutan nan nga katenterwatek manong kunana kanyak. Jovelyn, agandap ti kinapudaw mo. Napudawak ka di kat gagangay lang. Ngayon para kanyak. Kat talaga nakabudpo daw kayo dito nga nabi. Sika kayo manggi. Una tanarwa pumat itataltan. Nagagat kang agmula. Ita, agmulak. Iti saklot mo. Agnervyos sa kinidamo manong nemi. Tagpadpada kamin nakasla kaispas nga yung maladaga kin Nazareno. Idirugyan nan nga lailuwen tinaduma-duma paset ti bagi. Iti kinapawot manong nemi ti panaglanang digiti lips mi. Nga nogsina digiti lips mi manong nemi ket alalawan mi ti anges mi. Sana yung sublat ngayon pababa digiti bibig na iti tenged ko indagas na nga kininit basit ti pidit-pidit ko. Sana yung pababa digiti bibig na iti barukong kumanong nemi. Pinalubos sa laing ti asawak tanya nga rod kadisura ito'y tirumbeng aramiden digit agasawa. Langro na no asawa kami. Narugsot itong galmaysa manong nemi napigsa digiti asog kanang areng nga sumungaw kadagiti bibig ko. Langro na langarudan manong nemi idita agkarayam ti may sangat akulap na kat addamaten manong nemi iti linglingdak akweba ako naga. Inasak na ti kaladaan nga narasay sana sinapol ti ruwangan manong nemi ti ruwangan ti saan panaluktan nga kuweba.
Adadan manong nemi, iti panagarang ko, iti giddanan, ako reng-rengen manong nemi, tiya. Bugbugtong nga perlas, iti nga tuwen, tiri daw ti Kweba. Sana igiddan manong nemi, iti kaslamaladaga, nga kinit, nagnutnut, iti barukom ko. Iti sabaling ay naramid ko no dinagasog kanagareng-eng manong nemi. Diyaga mo no kasunod kinapaot dayta nga romansa. Taidi, tayo sublat kumet manong nemi nga siyakmet tinanglailo keng kuwana. Noan niya tinaramid ko. Unoan niya tinaramid na isumet tinaramid ko mano. No itay kasapsapulan na ti Kweba manong nemi ng siyak. Mapangkumutan nga patpetan manong nemi ti Batuta ni Nazareno. Aging ka namin pinsanen manong nemi apinisangen ni Nazareno ti talon tik ikutak a kiniberhen. Rimsuuden. Kat nakastrekan iti uneg ti Kweba manong nemi ti armas Batuta ni Nazareno. Manong nemi nakariknak malanti sa nga mapagapaman lain. Tanay ding agpatnag manong nemi kaslasaan nga mauma dikiti bituin nga sumisirip iti nakalukat nga tawa. Nga sirken tinalamis abuloy. Nga mangsibsib kuma ti darang ti bagimi kina Nazareno. Ngem saan manong nemi. Takaslasaan nga masibsiban ti barami. Kabo iti day nga nagpatnag. Na itukit ti may sang anak manong nemi. Agdadagsa nakidin, manon nemi di marugyan maten nga patakder, ti bukod mi nga balay, iti metlayang karuba ti family house da Nazareno. Kat orin na dakali din, ti tiyan ko manon nemi sumursuro takpelayan kin Nazareno nga mapaitataltalon, tapno mga sikaso ka nagitimula mi. Takasapulan manon nemi ngagmula kami. Agharvest kami, ngaglako kami, agurnong kami, para ti masakbayan ti anak mi. Nga adda pa lang iti tiyan ko. Iripas ngay kon manong nemi ti maysa nga maladaga nga babae kastaon iti ragsak ti asawa. May sakon nga ama, Jovelyn. May sak matin nga inay, di ba ilain? Ngamita, rimwaren. Babae, sabi ko mata sumarunong tokit lalaki. Tapno dan tumaten, Nazareno Junior. Roselyn, tinagan ti anak mi, manong nemi, siyak tinangipanagan ken ko. Iti pa nagdakil ni Roselyn, manong nemi, talagang isot nagbaling inspirasyon mi, tapno, isakad mi ti masakbayan na. Nagtultulod agpadpadang kinagagat mi iti asawak. When? Naging ngagbasan ni Roselyn, manong nemi, iti elementarya. Tunggal malpas ti klase manong nemi at damit lang taawaten na may sabit kan kuha na amaipin kan kuha nga ribon. May sa isuna ka nagdaadda iti top 5 manong nemi ni Roselyn. Nakarakragsak kami. When? Awanin sa pulim peti ka naragsak mo. May diadan iti grade 4 ni Roselyn manong nemi. Di madlang ka din ni Roselyn. Bakit? Nazareno. Baka na ikari nga may salang tanagtang. No, mabaling ko mga adamat la adin na. Kitam ka tagasapsapol ti adin na. Madla bakit kita ko nga kumaro, bakit mapanay-ayamin di kiti. Ubing misuna. Baham, ikarkararagtagin na haba Diyos. Nasabi ko mata, damit na kapsat ni Roselyn. Bakasyon manong nemi Sabado, adda ni Roselyn nga agbati dito balay na masapa kami manong nemi nga mapanit taltalon ta danas ken nga sikasuin mi. Anak, nay, agbati ka dito balay ha. Mabayag kay ka di. Saan ka mga mabayag ta? Basit mit lang di asikasuin mi kinitatang mo. Nakas pakarikan ta, maladaw kami. Among matendag agluto kan tulatan ha. Ora kita insuro kang agluto. Manong nemi, imbati mi nga rod ti anak mi, iti balay mi sa kam simmalok iti taltalon.
Ti amo mi idikat alis to milang aramidan manong. Ngam nagrikat ba't gayam. Ada dalusan mi kat nasken nga madalusan. Ken na masukay. Ngam nagrikat manong Nemi. Nazareno ka lang. Ibagam itay nga alis to laeng. Nagkapeta laeng. Ako ba'y pandesal nga impaudag ta. Mabising ka makit. Sino kumatisang ka mabising? Ala iring pastan. Data dito yan. Iring pastan sa tanto ang gawin. Nakapudpudo tayo manong Nemi ta agtindigan ti init. Wen. Idi malpas mi manong Nemi itlangadik ti baka alas 12 pa pasado alas 12. Idi agamit kami manong Nemi. Sa tawanin nga tarip ko si Tio Len at me. Lagay na natapil lang bakit dito ikit ti karayan. Wen. Agdigustan. Tapno mabang-aran tirik nata. Uy, anong digos kag matuong agdigos? Basta kahit ko nagdigos. Ay, Nazareno, mati ka no nagdigos. Mamati ka mat. Basta kahit ko nagdigos, nakabudpudo. So kahit ko, di ba bang aran direct na? Nagdigos nga rodjak na anawa ti asawak manong Nemi. Kalbasan na, nagawid kami. Abag sumat manong Nemi, makaluton ti anak mi. Ala, nagbay ka ng tangnang. Di ka naya apagbit kay lang. Ay, narigatan kami nga ng dalos, ng sukay, ng rukay. Nakatangtangkan ba't kami? Nga bali, anak, alala mga ante nga rodin. Sige, mga ante yun. Nagsasangong kam nga nangan, manong Nemi, kalbasan da ita, kargat ti asawak nga mapan, agpaldag nga maturog, iti sigurok ti kay mito, iti likod ti balay manong, tada pabagsan dyan. Dabang ko kinuyog, manong Nemi, inikak ti pungan, kalbasan na, nagurok na dagosan. Niimas na turog na. E rin tatasyak, imuli akmat iti balay, manong Nemi, kat iti papag, iti datar nga kawayan. Sadya ko latang nga inyed da, tanalamis nga ron. Diya ka mo, manong Nemi, nakasanot kapaot, iti pa nakaturog ko, iti mangig ko, iti pa nagparayat ti asawa. Jovelyn! Jovelyn, bakit? Oh my God! Arayatin na, Jovelyn! Nagdardarasak karot nga panmanong. Apay lakon. Apay gajakbat makakitaan. Apay gajakbat makakitaan. Hindi ka man mangrabrabak kakasta. Sana ka mangrabrabak laeng. Talagang sana kung nga makakita. Apay maten. Apay ka sana ka makakita. Manong Nemi nagpaaraya ta kiti karuba, pati ti anak mi, manong Nemi kastaon, ti danag na. Nabami the right hospital, manong Nemi, iti specialist na kiti mata. Doktor, ba't nga di ka saanin nga makakita? Amin tinapasamak, misis. Iti amo kakit, dadya pa nagdigos na ngagmatuon. Nakapudpudot, nagapo kami taltalon, ngayon magkabot na mapagnamit ti karayan, nagdigos. Inanawak ang sa anak ba't nga pinatpaati. Iti makapakang kami, doktor. Naturog. Iti kat mandamdamag para. Iti saan ka nun nga makakita. Ala. Ikasamayin tayo kat talaga nga saan ang makakita. Kasapulan ti operasyon. Operasyon. When? Maoperar na kita matana, tapno makakita manin. Doktor, sigurado nga, dakala kwarta't masapol. Kat sigurado. Doktor, nakurapay kamlaing. Awan ti makarukwarta mi. Gusto ka panghalaan mi kumantakala kwarta, tapno makakita manin ti asawak. Mano ka ti kas pagarikan ti sagana mi, doktor. Nasurok nga sangagasot aribo a pisos. Aming kabailan, doktor. Sa aming kabailan. Mapagaya man nga tatagur-uray nga kasat ti asawa ni Jovelyn nga ni Nazareno. Pangalanda, iti kasi diya kanakil na nga gastusan datapnulayang maoperar kat makakita manin. Anya man ti masakbayan ni Roslyn nga anak da, nukas pagarigan ta, agtultuloy nga bulsak. Ti amana.
idinto ta magitaltalon dalaeng. Padanan niyo papagayam, tituloy ti pagkasaritaan ni Jovelyn. Iti panangisurat ni Aman ti Pagaragan, iti Bato Ilocos Norte. Ituloy ta nga rin nga iba sa papagayam na ti pagkasaritaan ni Jovelyn, iti San Juan, Ilocos Sur, iti panangisurat ni Aman ti Pagaragan, iti Bato Ilocos Norte. Manong nemi awan tinaaramidan mi. No di nagtultuloy latan manong nemi nga saan nga makakita pa iti asawa. Nagsangasangit ti anak mi nga ni Roslyn, manong nemi. Imawan ti maramidan mi. Hanin nga makapanpay ti taltalon ti asawak. Namin pinsanin manong nemi nga mamirmiraot kami. Nadadagit kundaway manong nemi nga saan na maununit ti asawak. Asidgak. Nazareno. Pasensyakan kanyak, Jovelyn. Tasahan ako nga makapagtrabaho. Ananusam latanti. Mapan mangi remedyo no. Maawanan tayo ti may isang kan makan. Ananusan tayo latan at agdildil ti asin ako nada. Di anak ta ti panunutem. Ura-graduara na kuma iti elementarya. Kasarita ta nga na siya, tapno. Ituloy na matlar kabasa. Aging ka makapag-graduar ti elementarya. Nazareno. Adumad di ka din nakasagana mang tulong kadatang, kamagyakan, kamagyam. Ngam kang kanayon kadilatan. Ngakid-kid daw tati tulong. May ibusan damat. Ken, baka maumadamat kamang tulong kadatang. Kat numastig ti anak mi nga umay makisarita mat kada kami manong nemi kunana. Tang, saan kayo mapukawan tinamnama? Makakita kayo tubig laing. Kasunod kumanak. Mangasin ha po Diyos. Anak, baka saan kanton ka makapagbasa ti high school? Amanang, tulungak ti bagik. Adumad dita di kiti mga ayap kanyak nga magtrabaho ka takwada. Na naroon na kini Tata Macario. Sino Tata Macario? Te pensyonado nga kalugaran tayo. Te adadak kalabalay na. Anak. So ang pagdanagan nyo nang, tang, saan kayo mapukawan tinamnama? No dumakilak ton, kabilang kiton nga opera rin tatang, agsublim duman na panagkitayo. Ti anak ta, Nazareno. Aging gana lang tarapaap ti bagbagana. Sala nga basta tarapaap nang, tang. Agarapaapak, kat nasaganton oyak. Siyak to mo magsubli ti matayo, ti panagkitayo tatang. Ikarik kada kayo, siyak to. Anak ko, anak idin nga nagsiyatong kas pagkarikan na kasta. Aging gama nung naming at nang isingasing kanyak. Diya ka mo no panang luko na o no tulong na. Ay, Jovelyn. Abing andadalatan nila kay mo tibalayo. Tiyo nagtibalayo sa agad. Ti arabayan nyo lang nakasarukod. Abing di padasan di mapan agpalpalama. Agpalpalama? Katuin. Aduman dito nagiti bulsek agpalpalama. Adamat mapalpalama andang o manay ti kasapulan na tinaldaw-aldaw. Dapat dagit aging bubulsek ang palpalama. Nito aki din Nazareno nga pudpudno nga bulsek. Iso kasangan takis dum pa nagkidaw. Mapangkakadig na dumadumbalbalay. Dito'y ayante nga San Juan. Mapanggay dita Kabugaw. Diya Sinait. Diya Badok. Diya Gurimaw. Wano, sa dinuman. Imbagak na ito iti asawak manong nemi. Nabayag ang sanga si Mungbat. May saka rin nagpalpalama. Kaduan na kanong nga bulsek nagpalpalama. At kanong pa dagit-aging bubulsek nga magpalpalamada. Kasanong orteramidan ta bakit? Di agkuyog ta. Umuna ka magna. Taglam ti abagak. Tapno saan ka mayawan.
Sa mo itang gayat da kulap mo. Sakto ba nagpagpakaasi? Ay kaasyan nyo kuma, dito bulsek nga asawa. Kasyan nyo kuma dito bulsek nga asawa ka po. Ajak mat nga ron makapagtrabaho, ta babait ka na tao. Idin do tati bulsek nga asawa ka iso lalaki nga naskan kumamangged. Kakasyan na kam kumaapo. Kinunak ngayon practice manong name. Kaano nga ron ti pa nagpapanta. Di ero kita tuntubigat. Kasta nga ron tinaramid mi manong name. Saan kumakayat ti anak mi nga maun tinaramidan na. Nang, saan kuma? Apay anak. Apay nga saan kuma? Hindi kahit da nga sawin nga. Kung nandun na classmate ko nga. Ada, naganak kanya agpalpalama. Hanga dakas ti ramidan mi anak. Tadi mi matakawin ti kayat mi nga magunoon. Wala nga magpalpalama. Anak, saan na kami nga gawin? Nalpasin nga plano mi dito kinitatang mo. Babam na tayo, hindi manguyaw ka na ka tayo. Ako madakas nga raramidan tayo. Dagiti makamamu ka na kami nga mapami pagpalpalamaan manong name. Ay, kita mayat man na tayo ramid. Wala alagat taan eh. Ananusan nyo dito 50. Ay, gamang kami kapsat. Ala di dyan, sursuran nyo amin na balbalay. Anusan nyo. Makaado kayo, basta maanusan nyo. Maasi kay kuma, ita asawa nga bulsek kapsat. Ore ka di mano, basta agtao di tikaon ganti puso yo, ti mabalin nyo itulong kada kami nga gasawa. Kada damay sa anak mi, nga mas basta elementarya. Ananusan nyo na dato yung kakapsat. Sulat adda. Ala ore basi-basit basta makaurnong, maurnong. Inton marik namin tibisin mi manong nemi, ay lakay, mabisingkan. Itay pa lang kirkiraos ti tiyanggo. Mangkita tati tiyang kita. Gumatang tati merienda ta. Saan nga merienda ti kayat ko? Tay pangnal daw nga talaga. Alakat ta. Padasen tati. Umasli kita masungat ta nga balay. Ti makadakas manong nemi. Awang kanumatin at da. Tanalpas kanumat da pananganda. Uray, duwa kang matlayan kamsat. Sagdudua kang matkam lang. Awang nga rodin na, tata. Alam mo bang ganito pangira? Manong nemi na duma-duma di kiti na-experience mi kabayatan nga palpalama kami. Tano kasta nga gamit kami inti malem, manong nemi, akit makaina na kami. Bilangit tumatano, napalpalama mi. Sa adabi mang titibagas manong nemi. Man, adabi matang tibagas. Pagriga. Kakaasin nila kay kuno ka mga bagbagkan. Gagudot, kuribot manong nemi nga bagas nga itad na. Alagad medyo umis-isam kami met manong nemi at no may isang aldaw nga panagpalpalama mi. Ada nakasagana nga usarem mi para itiduang aldaw. Kaya nadaitad mi ti anak mi manong nemi nga balon na nga mamaragpasa. Adot sur-sur mi nakadanon kami pa dito sinait manong nemi. Aging nga damang ibaga. Ay padasin nyo maditabadok, di kita hawayano. Kaya barbarin no. Salang peso titidan o tigat dolyar. Aging ka manong nemi nga di agraduaren ti anak mi. Ada, mitlang award na manong nemi. Damit la honor na. Taga sa pulan, tinaganak, ngot, umuli ti stage nga mangipini ti ribon. Yung saan ngayon may ti asawa. Nazareno lakay. Ana, umay ka, ore, tadakmat ka mangkibig ka sa adamat sa rukod mo. Tano makadanon ti sa eskwela, agtukaw ka maitlatan, agdinig ka. Saanin? Dito lagtamalay. Sigurado ka. Babalindak na panawan. Alakit nisot ko na bakay. Ingkam ka rin ti anak mo. Ti anak ta.
Urit adaman ta sagana dito nga 3 kilo nga pansit nga lutwen ta ito. Napialamod na pagpaalan na. Ito dito ko pa nagturpos na. Manong name di anda kami na iti pakaangayan ti programa. Ida kita taglawlaw ko manong name kumpirar ko tilangak kadagiti padak ka naganak kadagiti agraduar. Kasla pangyariga ket nis ti kayarigan ti arwatek manong kontra ti arwaten da. Ay, Jovelyn. Kapsat. Oret ha, dapat honor dyan mo agraduar. Kung kulami garot kat, ore bulsag ti amana kita. Agraduar ba't nga daribon na. Ay, insaganaam kumamit. Ate, arwatem na, nanibro ka kumamit. Ate, dikat. Islamila, nis na tarwatem mo. Ba't nga nis ta? Nadalus met, kalkalaba. Awan na nga madukman sana. Ahumat sa balik kapsat. Kat insaganaam kumamit. Kat doon sa amat ti mapalpalamaan yun o. Adamat basit ang nakareserve na gijay na idul-duli mi para ti aramaten ti anak mi ti panag-high school na. Mabaling ko, pupuhutim sa oksika, Jovelyn. Baka patinggal ang elementary at anak mo. Kasano ko mga magbasa yo? Alawan, kas pagkari ka mapagbasa ti high school. Ano yung tungal ti aramaten na, nagbasa ti college, salamat. Ayun la, diyak lang mamati nga mapagraduate ti kolehiyo ti anak yo. Kas kada kayo nga, ay po, milagro mo na nga bulsek ti amala kada graduate ti college imposible. Manong name mamati akman ka diti bagbagada. Ori ti high school pa laeng ket talaga pampanununtok ket baka marigatan kami. Dumakdagkel doon ti pagplete na manong name mapan agbasa ti high school ta saanen nga walking distance. Sa adado ti masapsapol ti high school manong name ti uniforme, sapatos, kontribusyon, kanda dumapay. E dito muli ako ni ti stage manong name tapno ipin kon ti ribbon ti anak ko. Saan ko na alwadan? Saan ko napangdan manong name ti riknak? Nagted-ted dagiti luwag. Nay, aping ang sakit ka. Sakit nirag sa anak. E madamat sangit nga liday. Tano saan ko mga bulsik ni tatang mo? Dua kam kumaita. Nga mang saksi iti. Panagraduar mo. Sa kayang sangit na Oray no, uy-uyawan na tayo dagiti tattao. Oray bagbagada nga nis tabadom. Oray bagbagada nga imposible nga makapagraduarak ti high school kan college. Ipanagnek ko katakawadan nang. Nga oray may sa bulsik ti amak. Siya kakakasun ng anak yo. Makapagturpusak. Agbalinak to nga doktor na nang, ti anak ko na ya. Nang hatol unit arapaap mo. Iti adan iti high school ti anak mi manunay mi talagang marik nami tirigan. Well, nakadayo kami manunay mi ngagpalpalama. Tego namin nakadanon kami iti ili nga bato. Imbaga naman nung naming sa dito papanami nga barangay at adukano sa jay ti Hawaiano manong naming nga mangted kano titulyan. Ala, adamat mangted manong naming sambat nga dulyan. Ada danon mi nga napindas ka malay manong naming ay Nazareno. Naglalaing ka. Dakil nga balay ti masungad ta. Barbaring no, dolyar nga ang peso titid. Itilabas ti gate manong name dito'y kami nga nagapo. Po, kasyan nyo kumapo, ti bulsak nga asawa. Kasyan nyo kumapo, ti marigrigat akas kata kami apo. Ay makadakas manong name. Itirantandan samat nga pinarukatan ti aso dagat na Kastawonin ti panang darup na kada kami ti aso. Ay lakay, abay, aso nagdakil. Ay tumarita na. Ang balita, at datamat iti labas ti rehas, labas ti alad. Wala pumanot na tuhin. Managkunak at awan tao, aso lang ti adda.
Ayop lang ti adala kay umekan. Adda kiti masamat mi manunay mi ngitang gaya mi ti mamikas jay yung santa kami itaw talaga. Kaslawan ti nakita da. Gingga madanunan ti pangaldaw manunay mi. Bakit? Jovelyn. Abay. Mabisiyan ako. Hindi tinatamanin na ya. Ti mabalintang ha. Mangalaan ti pamutpad ta. Mangkitak ti tiyangki. Padasin tano, at damadaman nga mangmangan ta, makipakanta. Inaramit ta, tikas tayo din lakay, awa pulos te. Nangas, nagdad ka na tayo, ito yung uri, itipla ko ma. Wesa nga balay, manong naming adakul, kanamok kabak ng itaking kuko. Abay, ay bagayaw. May kam ko magpagpakaasi kada kay kapsat, taore sagdudwa kam lang nga, kamot nga, inapoy, nabiya lang ha, pamidpid bitibisin mo. Pati danom nga bahulun mikit na ibos min. Mabalinti, mang-refill, iti urit ta bumbalaeng, urit ta nga tay water, mineral water. Ay, awan. Alam po manaw kayo nito, di kayo pasalsal nito. Di kayo masangot agloto. Mapanggamlat ang mga niti restaurant. Awan tinaloto, alam po manaw kayo. Sus, lakay. Makan. Lakap tanda bagak ta magnata. Mabisin ako na yung laka. Bakit? Anusan ta na. Barba na sumarong nga balay. Kat adanton mang pakan ka na ta. Ano ko mga mintagbalod na. Di mo kami ning palagip. Dati mo nga adamang pasangbay kang ka na ta nga mangan. Dakil manin nga balay manunay mi iti masungad mi nga balay. Imaharig na sang kampay nakasidag iti gate manong nemi dita. Hoy! Amay! Nabrayo! Ay, umatay ko! Umay kam kumagpagpakasi nga oray no sang katukil ako mga inna po. Awan, tignot-lutot. Impa kami di ason. Awan, tigalabam mi. Ila po kayo, panaw! Nanyaman titi tao. Nakunak tinakam ko. E dito makadanon kami ti may salang nga gagangin nga balay manunin. Nagapo kami, apo. Umaling ka dito, umay magkipangan. May sangang baro manunin ti rimuat. Magkipangan, napag-isunay tata, nana, Simrek kayo. Ay, ure dito ilatan ta. Umanging pinggan kay latan, anak ko ta. Pagpingitan din nga, pamadpid ti bisimi. Simrek kayo. Madama ka mga mangmangan. Taltalo kam laeng. Siya kaduak datatang kinanan. Simrek tan. Simrek kan saan ngayong babae na nana. Tata, lan. Ananusan nyo ti balay mi Nakarkaro pa dyan balay mi baro. Saan nga makakita ni tata? Saan? Nabayag ba sitin nga bulsi kasunad dan duwang atawan? Basta. Ay, kapsat, na kami di kitinaganag ka ni Jojo. Pagplastarim ta asawa dito, saan nga makakita pagtugawam? Nagtuga ka matin nito Kaya na, datatipinggan nyo, labayam ta asawa mo. Hasta ulit, bisin nyo nga ang asawa. Mahanong ni, aksidada iti na braw nga marunggay nga saluyot na nga nasagpawan ti Koros. Ken adobo nga karnet baboy. Bakit mayat a kombinasyon mo na. Alalalan. Mga kingarodan, mga antayon. Patatat kutsara na asawa. Mangkan, Nazareno kutsara. Alan. Inabaraw ken adobo nga karne baboy. Akit mabisinak maibusag na ito. Aglabayak to pa ilang. Bakit? Inyos teriyami kabayatan namang mangan kami manunimit talo nga balay nga napanan mi. Anang bugtak kada kami. Kunayong nga darakal di balay da. Wanda, rangadang ortibak ng kamsa. Kasta talaga di kiti, dadu mga tataw kamsa. No sa sinong pa di kiti, da mabalin na, suda pa di kiti naimot, napaidam.
Ay na kami hakit kakailang karpintero tikabsat ko kita, umumlo tila ba? Dito yung anak may sang-sangpet na. Napan nagtrabaho di Taiwan. Kakaiso ng anak may kita, napagbasa bimat na napagreduar kita, nagtrabaho di Taiwan. Ay wan kayam Jojo Barao. Tadang, dito sangpet mo nga pasarap rum tumatida. Agkap kapay kay data, ay wan kang kayo ti special, stage set nga kape, kaya sukar, coffee mate. Tsaka nga tumatan na ganito latas, corn beef, meatloaf, ken dadumapay. Agamang kami kang gabarong, agamang kami kada kayo. Ay na, sa sino pa di kitikas ka na tayo nga mo, iso mati amo na tumulong. Kaya di kita ada mabalin na, iso da mati nga tumulong. Uwen manong nemi, idagpakada kami kadagiti agkaama, imbaga kami kadakwada nga sa amin to malipatan ita. Alagit no, danon tumanay nga dito, iti umayo pagpalpalamaan, pagsusurat, saan yun to liplipatan, iti dumanon dito, ito, mangal daw kayo dito, mangrabi kayo dito. Bakasyon manong nemi, tanalpas nga roden ti graduation, your oray, ni Roslyn manong nemi, ti panagbasa ni ti high school. Ini sumangpet manong nemi. Tasang kami nga rin mo, hindi nga napan nagpalapalama. Tang. Eh, naggabaw ka di anak. Napanak yan da, tatamakaryo. Tatamakaryo man nga magbagang. Amo yung ka di nga, tingkari na kanyak, nga pagbasanak, gan ka na itiya college. Sino na tayo nga makaryo nga magbagang maya? Na siya, pensyonado. Ada asawa na. Awan. Bumalasitan ka malasan ko, baka no. Alam ni nanang, sa balit na ito banunot na. Ano kayo ito di agad? O may kayo sa jay, tayo mamukay kayo ni Tata Makaryo. Di kayo ka din na pa nagpalpalama sa jay. Inuto ka di balay na. Idi ungto, ti amyanan. May sa kanak kalabalay sa jay. Parang sa jay, tumultulong ang talos. Aglaba. Manu kayo. Ato kami. Bali upat kami. Duwa nga bakit? May sa nga balasang, ken may saak nga ubing. Asino di balasang, baka kusurada di lakay. Nanang men. At ang nobyo ni Manang Losi. Ay, agmay may sa di lakay. Agmay may sa, kahit nangarot tumulong. Ano kayo tiyo agad, mamu kayo to. Inton bigat, intayo, mapanak tumanin yung bigat. Napang kami ngagpay sumanong nemi, kas makitak, lakayin ngam na paragsit. Si ni Jovelyn nga ina ni Rosalyn. Uwen manong, tata ko na. Puta, manulang titawad mo, kate, lakaya kon. Dandani akon sa gasot. Barbari ka, dumatanon ko. No sa gasot itawin, dandanin, baka danton sa gasot ko na mapagraduar ko ni Roslyn, iti college. Amor ka din nga bagbagati anak yung kahit nakanuti, ang bali nga doktor. Tay specialist iti mata. Ta kaya't nagarod gisunto ti mga operar, tamatam. Nazareno. Kasla narikat sa nga mapasamak na itakapsat. Ayun sa po mamati kayo ngamin akin kuha na kin mamati kayo kini Apo Diyos. Daw-dawat yung kini Apo Diyos. Nasabi ko mata, napaot pala ti biyag ko, tapnog tuloy ti pensyon ko, kat matulungak ni Rosalyn. Agam numatay nga din ang oras agad, ako makatulong kayong kuha na. Iso nga kasapulak ti kararagyo. Para kanya, kan para talakyo. Tabarbarig na makakita kan tumatlaeng, Nazareno. Posible nga tanga mapasamak ang makakitang tupay na Nazareno, kakabsat, nagdabibuya. At dito yun, iti may maudin ton nga 30 minuto sa paset ti programa tayo, nalpas tayo ti may isang oras.
Kaya tayo itultuloy ng ibasa at pagkasalitaan ni Jovelyn, iti panangisurat ni Amante Pagkaragan. Ituloy tayo ng ibasa at papagayam, dito'y pagkasalitaan ni Jovelyn, iti San Juan ni Lucosor, iti panangisurat ni Amante Pagkaragan, iti mabusag badwa kilukosdon. Kasta nga rod tinabasamak manong nemi, no kasta nga bakasyon. Mapan ti anak ko, ti anak mi, iti balay, datata makaryo. At dapat digundawin manong nemi, ngay baga na kaniya, kada kami nga saan kami nagpalpalamak. Aman anak, ni tatang man, ni nanang man, gusto nan. Asunong orti mang biyag kada kami. Labyagan kita, adara, sigurado mang suporta ti panagbasam. Nga saan lang ti basapul mo akwarta, no, tikat arwatam kada dumapay. Dito lang ni tatang, kada kayo nang, mabalin niyo mati, agsapul ti sa baling pagtrabahoan, nga saan nga mangkuyog kini tatang. Naimas man tiluto yung akakanin, dagluto kayo ta, isursuryo, nganti agsursur nga, agkuyog ka kini tatang. Anak mako nam lakay. Alakit adamat kadikalintigan ti anak ta. Katsyak, kabisatok man tito'y balay. Tasyaklatan di makamong agdalusan na. Ken kabisatok man di talikod. Kasaritak to bakit din ni tata makaryo ta. Ikanak ti pagpuunak. Pagpuunam nga, ngagtarakan ti tingwen. Agtarakan ka hanggang makakita ay nabakan. Tilayangan nalpasang nga na tayo ti our remedyo na. Kahit kung ipanagnag ka na iti tatao, nga uyaw ka na tayo. Nga saan lang ngagpalpala ba? No dagat ammo tabantin nagtrabaho. Nabang ka mga mismo itayan, datata makaryo manong name kat imbagami ti plano mi. Ay kat na siya at lawan ni deta. Ganito ba nagsususur ngagpalpalama? Nga makauray ka na kiti ado nga pamasagin na kiti tattao. Makauray ka ti bugkaw, unuan yaman dita nga, dakis karamidan na ka na kayo. Nagamang kami kang kakabsat. Ala, ibagayo naman at masapol yun, itad ko. Bakit so na nga tulat tamad dita, di mabaling ko ang kaotel. Oray, mangrugi ka kamla ko may titalo nga baboy. Lagbasitan. Nuduha kayo matlang tinulong, pagbalidan yung inem. Ano nga kaskasan laheng, agbalid to pa yung nga sa nga dusenan. Ala, masapol nga, tulong nga na kayo, mangisoro, no anyat aramidan nyo. No anyat marami, timadamata na, kabalabad nga ramidan, hanga makakita, tadamat sa rukod mo, kabisado matipasikot-sikot, talikod di balaya. Ada nang tulong kada kami manong naming at taga-agriculture, iti ilimi. When? Insuro na, lukasano, itikailat, titunggal pagyanan ti maysa. Saan ka no makapisipisin, no hasta nga dumakilan. At saan na nga may hanan nga mabaliktad, hanan nga saanan nga makapanti ulo na iti likod, iti ubong. Tapos nalikas takit may mesa lang, adisukan nun, gablangan na, kasta gablang. Nawatakmat manong nemi, kastamat pa nakaawat ti asawa. Kaya nga rod, babayan ti tulong ni Tata Macario, manong nemi nadaan kami iti ubong. Nga nangrugi kami iti inem nga baboy fattening. Naitadbat amin manong nemi ti gatang mi ti makan. No manong kilo, iti may bus, ti may isang alawas, itong galburias, manong baboy. Inan ano sa mi ti asawa at manong nemi. Wen, iso katulungag, ngagbagkat, iturong kumidlat ta, kabagabuta, adamatan na sa dag na bomba, mapanag ang tao, mapanag agbomba, iso matintulong ka, mangkarga, manong nemi, kabisado naman titipagnaan. At tinulong kam tumaten nga mangdalos, mangbatigos, karikiti baboy, samintun pa kanin. Ito nga nga malpas, manong nemi tibigat, isong tumaten panagkaramit ko ti kakanin, manong nemi sinuman. Na
makarami dakton manong nemi iti malam. Iti tempo ti oras ti panagmimerienda mapangkutumat ti suso. Sa kandumanen nagtinulong iti malam manong nemi nga mangdalos manen ti ubong mangpakan iti baboy. Saan nga napupuutan ti panaglabas ti panawen manong nemi? Wen, malaksen ti tulong ni Tata Macario, matulong mi payan ti anak mi. Babay ni panagtarakan mi ti baboy. Sa alangin nga baboy no dikit manok manong nemi. No kasta aglaw ko kami manong nemi sa amin tumanen mangalat ti buryas ket ipisok bintumanen. Umis-isimak, mangigan ti maglakwan mi. Ilasig kong tunguten manong nemi, iti yapunan mo nga igatang, iti makan, iti upat nga bulan manong nemi. Adan tumatpasit maurnong mi. Kat mapanak tumatan gumatang ati, arwatan mi nga gasawa. Mangisibro kami mata. Agsida kami mata ti, naimas ka sidaan, no? Basta naglalalo no, talaga mangtadig iti paglakwam mi. Oray silsilit lang manong nemi, no? Agurdor kam tumati, may sako ko. Naging ka nagraduaren ti anak mi manong nemi ti high school. Ida graduara, adamanen na honor na manong nemi ti iso iti third honorable mention. Pimala kami matmano. Ida adumat na kiti imay. Ay, Jovelyn. Ay, nana, kinamkadlangan niya. Medyo limag da, pimintas ti balayon, sakit adda ubog, adda negosyo yo. Sakit agbalaglaklak ko pa iti kakanan kita. Mayat, sa awamot problema ti anak mo, kapata damat pangpabasakan ko na. Ora damang mga ti kasapulan na nanangim, tulungan mi matlangin sunat, adangarod ba, maganan siya mi. Tamgad lang, kasla, diyo, mabadasan, di kasi nga klase ti pa nagpiyag. Nangim na sa ko mamit lang, no, makakita mat lang ti asawa. Agad, walang kumaa. Ay, baka ano saan nyo nga napanunod ti kasto nga negosyo, ang tarakan di baboy, no, saan ko mga bulsa kaso na. So, ang talat-tamat pagsayaatan na, at na panunod ti kasto. Manong nemi, iti saludsuden mi, kini Roslyn, no anya ti kayat na, nga alain na kurso. Tang, lang, imbaga ka na kayo na. Kahit ko tagbalin nga, specialista ti mata. Tasyak to ti, mga sangkat operasyon, dahil ti mata ni tatang. Kahit ko sublin tumat lang ti panagkita na. Ay, sa mong napampanunutan na anak. Manun nga tawan nga kastoyak. Naruam ako. Ni mo tatang, saludsudok man ka na kayo. Kahit yung kadi pa lang ti makakita. Kahit yung kadi ti makakita manin. Kahit ko una yaw, metlagayam tang. Kalikagom yung gayam di makakita manen. Di oremet siya, nga anak yo. Oremet ni nanang. Di gamin nang. Una ako Sino kumatsa nga ang mga rapaap ka makakita manin tatang mo. Gisot ka po na nga rod. Habang adda ni Tata Macario, kanadamit pa lang nga adda pamastrikan nyo, di agbasa akti kanya doktor. Specialista ti mata. Manong nemi Manila at kaya ti anak miya magbasahin. Inyo may madati kini Tata Macario. Ginapigsak pa lang, Jovelyn. Anak kadalang mo ya. Malaksid nga da negosyo nga mabalin yung itulong kini Roslyn. Doon niya man di pagkurkurangan na siya ti makamo. Walang yung sanga sinsinan si kurso na, Tata, ay, is ambisyon jubing. Ape nga lapdan nyo kuma. Nalakat sapay ko mga rod. Tuwain, data tinaskan nga mangeg. Sapay ko ma. Tagbal lagi, di anak yo. Sapay ko ma. Taman ayon pa itibiyag tayo. Tapos di kasta kita. Naragsak talaon na yan, do talaga nga matungpal, terapap ni Roslyn. Uhen manong namin tultuloy min tinagtinulong ti asawa nga bulsek. Nadudumakit kasla saan nga bulsek ti asawa. Taorin no,
Ado saan ko mga makita nga alaik. Tay, ibagbaga ko nga tako, Jovelyn. Ano mo dito daw mo dito? Sapoy, di mo lang makita na si kansama ti bulsak. Imbas nga siya. Aramatin ng tumatiti sa rukod na manon name, manipuritiya, dram nga pag-alalabit ti tanong. Leta na una na nga. Sumatlagay mata nakapakla, diyan makita. Si kansama ti bulsak lakay. Ay, bakit? Sa imbas nga siya. Nabiyakan ka, tanaruam ka. Wen, nasip nga talata ti ba nagkita? Ano, hanak makakita. Ngayon madamat imagination ko. May imagine ko matno, anat lang ati ubong ta, anat lang ati balay tayo, sa maysa, Jovelyn. May imagine ko malata na pintas ka pa ilahay. Baka mayat manin tabagam lakay. Hanak kong nga ganak. Maya. Manong name at na pa'y may nga taga-radyo. Ngayon may din ang interview kanyak. Kanang interview tila kay ko. When? Istasyon ti radyo manong name ijabigan. Ta nagdinamag nga rod. Nga siya da kami idi nga agasawa nga sursur nga palpalama. Saan kami nga palpalama? No dikat. Adan na negosyo mi manong name nga pagtaraknan iti baboy. Siya mo na manong name nga interview da. Agpeso ka din na nga agpalpalama ka edi. Hindi dapat lang ti elementarya ken high school. Ti anak yo. Agpeso deta sir. Agam kaputa inanawa na kami ti ka anak mi. Taadlan ni tata makaryo nga mangtulong ken kuan magtulong kada kami. Insardeng min. Aging ka nga nadaan kami ti puunan ket iso nga napasdek ti kastoy nga negosyo mi. Anat matmadloyo kini tata. Hanggang di nga marigatan, di ba nagtrabaho, na dito saan nga makakita. No daduma sarget, tsak pa enti nga makakita. Gabot na rin sa pasapulan, kat saan nga hanggang masapulan, isot ba kasapon? Baka gimubulsak lang, sambat nga ron nga, mabali na kasta. Insistoryak pa yung manong namin no kasano nga napasamak. Nga panagdigos na tagmatuon, naparparita, na iti maturog, kaya di makariing, agpapaarayat. Ado ti kakasta na. Kumagat talagang nga naikawid yun di tata, nagdigos ka din nga oras. Iti pasublat dan manon naming interview ti asawa. Awan ti sabali nga kang runan, napagyamanak, at nusangan ni Apo Diyos. Sir, gabot ay ti silaw ko. Uri no sana ka makakita ko na. Ngam ti panunod ko, wano imahinasyon ko. Kaslak mo lang makakita. Nga mamuni Apo Diyos nga talaga nga diferensya ti mata. Nga may kaligagong kung tumatlayang agbali nga normal di pa nakita. Takayit ko manin na makita, tiranyag ti lubong. Sinaludsod da pa manong nemi no agpaisong at da anak mi agbasbasa iti medisina sa Manila. Magami babayin kada kami no sa may mga kabailan at damat ni Tata Macario nga tulong kada kami. Ngam kinabuno naman nung name kita mamanong nga masadag kami kinin Tata Macario. Takabailan mi met tadim magkalmeten manong name ti pigari mi. Tasaman lang ang takda kami nga agasawa at mga sasikaso nangala kami matlang di suwaldon mi kaduan. Aganggang sa nga napupuutan ti panawen manong name agraduaren ti anak mi nga ni Rosalyn. Kinalikaguman mi manong name nga da kami nga agasawa tinapana mismo sa Manila. Tapno yung mga tangan mi manong name ti panagturpus ti anak mi. Kaslasan ka mga mamati manong name. Siya kan ti asawa kamay sa bursek. Kan ti tulong ni Tata Macario, kan tulong ni Apo Diyos. May isa nga doktor ti anak mi. Nangro naman interagsak mi manong name idi makarwaren ti panagtek na ti board. Kat nakastre ka nito ospital manong name kat iniruswatnan ti panaka-operar ti amana. Tang, doktora, itatang siya ni Rosalyn. Nak, dito yun, dito ko nakada kayo di. Masyak to ti mga operar ka rin di matayo. Sana ka mabutang tang. Kaputan sana tinga maibayaan ni Apo Diyos.
Basta patyan nyo lang, agsublit pa nagkita yo. Operaran kayo tang, awan ti pagbayad. Tatang, siyak ti makamo, siyak karo ti doktor mo. Manong name addak ito ti simbahan nga nagkarkararag kabayatan nga madama ti operasyon. Ngawan ti sabaling nga dawat ko nga ipagpakaasi ti Diyos nga baligyan kumati pa naka-operar ti asawa. Ti ama ti anak ko. Nga ti anak ko nga mismo ti doktor nga mang-operar iti kadagiti mata ti ama na. Deta siguro ti kapunan no apeng ng ambisyon na manong name agbaling nga doktor nga espesyalista di kiti mata. Ta idi awan ti mabalim mi nga pagpa-operar ket inawat milatan nga bulsek ti asawa. Deta siguro ti nakapanunutan ti anak mi manong name nga ramidan nanto ti amin na kabaylan na. Tapno agbaling nga doktor ket isut mang-operar ti mata ti ama na. Manong nemi kas taunay, tiragsak mi, idi balegi ti operasyon. Inarakop na anak ko nga doktora. Nang, agaman tayo na po Diyos. Dito ito muna, ngayon ko nga operasyon, iti mata. Ni tatang, ti dinamok ng operar, ket nagbalegi. Ket sabi ko mata, sino man, nagpa-operar kanyak, sabi ko mata, balegi aming operasyon. Ay kamantakin na po Diyos. Makakita ni tatang. Hindi na kami nagkita, iti asawak manong name indrantak, tinagpasigig ka magmagna. Nang masudig. Jovelyn, api kas na panagnam. Kamom, hanggang nga makita. Nazareno. Makakita ka nga talaga. Wen, babayan di tulong ti anak ta. Kan kang runan ti amin na po Diyos. Ni apo Diyos, sinaramat na ti anak ta. Tapno makakita ka manin. Kat no kasano ti singpet, kan gagit ko, kinasiyat ko, iti padak nga tao, iti mas manitan. Wen, mas manitan. Tanuan niya, adata kada tayo, nagasagana tang mangtin mangipahay kada kasapunan ti tulong. Isublit namat laing na ito na nasagrap ta nga tulong. Kadagiti pada nga tao nga kasapulan ito. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi si Maya at tibiyag mi, gabutan nagtultuloy itinigkusyo mi manong nemi. Itiagdama, pimusay ni tata, makaryo manong nemi, tilayang napalabas nga tawin. Gapo iti kinalakay na. Ngayon sa amin to pulo sa malipatan ni Sunod. Agrama matang ka rin tao nga nang tulong ka na kami manong nemi. Wen, naman pa nagbalin, nga narigat, hindi ti kasasaad mi, ka nagbulsek pa asawa. Ita, nasihatan ti kasasaad mi. Or oray mi langin nga agasawa at anak mi nga doktor, tapno agay ayawang kam tumaten, ka nagiti apo ko. Dito nga ro, ti pakabuklan, ti pakasalitak, manong nemi, ka nagyaman naklaunay, ti anos mo nga nang ibasa. Sabi ko matadamat na ibating nga adaw, liluyo akin pagsarmingan ti biyag, ka nagiti pata, ka more power to your program, and God bless. Ito yung nagdagyaman nga pagaya mo, Jovelyn, iti San Juan, Ilocosor, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Badok, Ilocos Norte. Pagayam ko nga Jovelyn, kan Amante Pagaragan, maraming salamat kada kayo. Kada kiti amin nga viewers, sang kayo nga suminsina, gabota sumarsarunong nga dagos ni Nemars Jr., iti KIK, Problem of the Day. Sumarsarunon.